Turabasuhuje ikaze mu makuru avugwa kuri iki gicamunsi cyo ku itariki 7 z'ukwa mbere 2024. FARDC ifatanyije na Wazalendo mu migwano yabereye muri teritwari ya Masisi, aho FARDC yari ihanganye na M23. Ubu ni akanyamuneza ku ngabo za Congo FARDC, aho zagaruriye ibice bimwe na bimwe M23 yari yarigaruriye muri teritwari ya Masisi. Ubu M23 ikaba yamaze gutakaza umujyi wa Bugari, aho ubu FARDC ariyo ihafite mu maboko. Ibi bibaye mu gihe ejo hari humvikanye amakuru avuga ko Wazalendo zatangiye gusubiranamo, zigabyemo ibice byari biri gutera abaturage benshi bo mu midugudu ine yo mu duce twa Mufuni, Shanga muri teritwari ya Masisi. Bari guhunga umusubirizo, bahunga imigwano ikomeje guhuza imitwe ibiri ya Wazalendo, nk'uko amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Kongo avuga, by'umwihariko mu bitangazamakuru byo muri Kongo bitandukanye, ngo abantu bimuwe berekezwa i Karehe muri Kivu y'Epfo. Amakuru amwe kandi avuga ko iyi migwano yahuje imitwe yitwara gisirikare ibarizwa mu ihuriro ry'abanyekongo ryise Wazalendo. Amakuru avuga ko aya makimbirane yatangiye kuri uyu wa kane, akomeza kugeza kuri uyu wa gatanu muri iyi midugudu, ari nabwo benshi batangiye guhunga. Gusa nubwo ibyo byose byabaye ku munsi w'ejo, uyu munsi bakaba bishize hamwe bakagaba igitero kuri M23 cyayishegeshe bikomeye, aho bayisubije inyuma ku buryo bafite umugambi y'uko bagomba kuyaka uduce twose yari yarigaruriye muri teritwari ya Masisi. Nk'uko abasirikare bahari ubayoboye abitangaza, aravuga ko bagambiriye kuyikura mu birindiro byose yari yarigaruriye, ari byo Rucuro kugeza Bunagana. Ubu FARDC ikaba yagaruye abaturage barahungiye hirya no hino mu bice bitandukanye ku munsi w'ejo, babahumuriza ko n'ahandi hose bagomba kuhisubiza, abaturage bagasubizwa mu byabo, bagaguma bakora imirimo yabo ya buri munsi, ari byo ubuhinzi ndetse n'ibindi, ku buryo abaturage bafite akanyamuneza kenshi ko imigwano ya M23 igiye guhagarara, kuko ingabo za leta ziyemeje kuyirimbura burundu zifatanyije n'ibindi bihugu birimo SADC. Ibi bikaba bihangayikishije bamwe mu baturage b'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baherereye mu bice M23 yari yarafashe, kuko bo babonaga ariyo mahoro yabo, ariho babayeho batuje, ntawe basagararira, nta n'ubambura ibyabo, kuko mu gihe kindi, igihe FARDC yari ihayoboye, bahoraga batotezwa buri munsi. Nk'uko bitangazwa n'ingabo za FARDC, igihe M23 baba bayikuye mu birindiro byabo byose ndetse bakayambura uduce twose yari yarigaruriye, bakaba bavuga ko bayisubiza iyo yaturutse, kuko atari abakongomani, uretse ko biyitirira Kongo. Gusa nubwo ibi FARDC ibitangaza kandi ikaba yishimiye kuba iri guhasha M23 nayo ntisinziye kandi itekanye, nayo yarahiriye gukuraho ubutegetsi, kuko ngo ibyo mishyikirano byo ni ikibikozwa, ikeneye intambara yeruye kandi biteguye kuzatsinda. Perezida wa M23 akaba yarayatangaje ko akeneye urubyiruko ngo rubiyungeho, bashobore kurwanya ubutegetsi bubi buyobowe na Tshisekedi ndetse n'abambari be, ubutegetsi bwabo bushiye ku ivangura ry'ubwoko, kandi ibyo ngibyo M23 ikaba itabishyigikiye habe namba, ndetse ikabishishikariza n'urubyiruko kuza kubafasha kugira ngo koko babeho mu bwiyunge. Mu magambo we ati, rubyiruko bakongomani bavandimwe bene data, nimuhaguruke muze turwanye ubutegetsi bubi buyoboye Kongo yacu. Dukeneye natwe kubaho mu mahoro twiyunze, ntidukeneye iby'ivangura birarambiranye. Niba koko ukunda amahoro, haranira amahoro kuri buri wese. Niba ukunda igihugu cyawe, fasha M23 ikugeze ku mahoro arambye. Ibi akaba ari byo perezida wa M23 yaraye atangaje ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter mu ijoro ryakeye.